Especially जों MBBWS no blay hambai maru tamni ke जों last meeting was condition na kaje joint action committee of civil society na andero MBBWS bongni saktar mar bai boro last ko bosor boro no bongni especially bongni alone je organization bani boro no sapai khai demo da taklai जों thanjakai o sini maharaj ni simalek no जों sapai mane cleaning khanya bagai जों decision halaijak last meeting o tinama haikenya जों tinoro TSL MBBWS test UTM ma haike joto joint action committee of civil society ni je organization tonero hai tinoro manjak phaikia je manchak sabai khai tongo sini diman omo simbias जों omo sini individual se जों khayo but sini otor demand tono जों recently no जों immediately no kaisa जों chief minister no जों memorandum dinai जों memorandum bisingo o je simaling no kaham kai kaisa heritage jaga sanamna bagai kaham kai torna bagai जों omo kai demand khanye gai abuni ulobo borok sini demand mani yakai जों omni bagai otor movement khanya bagai kaisa joint action committee of society ni andaro movement khanya bagai ready ma tongnai जों suro omo simia sini ujenta place ni je beskango abrobo sini maharaja bikram ni murti rina bagai sini demand tongnai dom haike जों taw thanjakai joint action committee of civil society ni andaro जों omo gobang organization mili जों o samno khai tongo जों tei baki organization abo koni omo hai issue o khoromti sana bagai omo koino nong thani sini appeal beskango sini logi tongna bagai